Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Strujanja, Zone filma. Hashtag je Takva su pravila. Kakva su pravila, to više nitko ne zna, barem ne na festivalskoj sceni. Iznimno mi je zadovoljstvo vas pozdraviti, gospodine Puhovski. Dakle, prošle godine u 2020. u stvari Zagreb Docs je prvi festival koji je dobio puni udarac korone, ajmo to tako reći, u Plexus. Možda tjedan dana ili tako nešto, bilo je baš svi novci su potrošeni, situacija i što ćemo sad? Pa bilo je intenzivno. Ja sam stalno nazivao gradske urede razne i pokušavao doznati hoće li biti zatvaranja, neće li biti zatvaranja. Pa je onda to bilo naravno gradski ured, pa republički ured, pa svi ti štabovi, sva ta mjesta odlučivanja, dok se nije na kraju razjasnilo da nema okupljanja, nema ničega, da se sve zatvara. I to je bilo 10 dana prije početka festivala, što je uvijek jako teško i jako nezgodno. Međutim, zanimljiva je stvar da smo mi bili u tome prvi, a kao festival koji je išao uživo bili smo zadnji. Nakon nas u jesen, mi smo išli u 10. mjesecu, nakon nas u jesen također zapravo su opet festivali zatvoreni i tako da i ZFF i niz drugih stvari je zapravo išao online. Ja sam od početka i danas sam protiv online festivala. Ja shvaćam naravno i potrebu i razloge. Međutim, mislim da je festival puno više od gledanja filmova. Filmove možete gledati i ovak. Znate, to kaj se neka zove festival, a vi doma na svom nekakvom malom kompjuteru na 10 inča, što većina danas ljudi nosi sa sobom, gledate nekakav film koji je predviđen za kino, meni se ne čini dobrim rješenjem. Naravno da je u određenom trenutku to bilo jedino rješenje. Mi smo međutim bili odlučili da idemo drugačije i da idemo uživo. I išli smo uživo i to je prošlo dobro. Jednako tako i ove godine pokušali smo pronaći termin i našli smo ga u 6. mjesecu, odmah iza Anima Festa, termin koji nam se čini da još nije čisto ljeto, jer mi ipak nismo tipični ljetni festival, a opet s druge strane gdje bi mogla bi biti situacija da su te takozvane epidemiološke mjere povoljnije i da je moguće da održimo festival. Evo, to je ukratko taj krug od godinu dana. Ono što je sigurno i to tko god je promišljao i razmišljao i govorio o situaciji s koronom, u stvari da je ona iznimno ubrzala stvari i trendove koji su se već pokazivali. Na kraju krajeva mi možemo razmišljati o hrvatskoj festivalskoj sceni koja je jednoj vrlo razgranatoj, zagrebačkoj također posebno sa velikim brojem festivala. Pitanje je ko će kroz ovaj period opstati, ko će pronaći smisao, ko će naći način funkcioniranja. Ali evo, dakle i sami ste rekli ove godine, vi ste prvi u stvari koji će krenuti. Ono što je jako bitno, bar meni se činilo svih prijašnjih godina, to gosti i taj dio komunikacije publike i profesionalaca sa profesionalcima izvan granica Republike Hrvatske, dakle ljudi s kojima ne srećemo. To je neka od važnosti baš vašeg festivala. Jeste li uopće probali tu opciju nekako kompenzirati, ajmo to tako reći? Pa mi smo imali sreće prošle godine da je bila zapravo jedna vrlo dobra godina u hrvatskom dokumentarizmu. Tako da smo imali niz dobrih hrvatskih premijera. Imali smo, ja moram zahvaliti kolegama koji su čuvali 6 mjeseci premijere filmova za naš festival. I tu se ipak stvorila neka atmosfera i tu se stvorila neka energija između publike i autora. Ove godine ćemo vidjeti, jednostavno produkcija je slabija. I to smo svi znali da je produkcija će biti slabija ove godine. Mislim da će iduće godine biti još slabija. Jednostavno, jer su vremena takva, ja sam i producent i vidim da jednostavno se sve užasno
usporava, odgađa, sve je puno kompliciranije, teže, sporije se radi i tako dalje i tako dalje. A što se tiče međunarodnih gostiju, mi ćemo naravno pokušati sve što možemo. Međutim, evo, jučer sam imao situaciju da sam bio sa članovima jedne ekipe s kojima radimo, koja za Faktum snima dokumentarac i naš koproducent iz Belgije i autorica koja je odavde, ali živi u Belgiji, su došli na par dana u Zagreb da vidimo kad ćemo snimati i tako dalje. I kolega je morao ići ranije natrag zbog toga što u Belgiji mora ići tjedan dana u karantenu. Bez obzira na sve, a za tjedan dana počinje snimanje svog drugog filma u Belgiji. Dakle, sama činjenica da biste vi morali, koliko god je Zagreb najljepši grad na svijetu, doći u Zagreb tjedan dana prije, ili par dana prije, ali kad se vraćate kući, možda biti tjedan dana u karanteni, će ljude, eventualno i moguće goste, vjerojatno dosta dekuražirati. Da li će se situacija bitno promijeniti do ljeta, nisam siguran. Naravno, festivali su ipak manje važni za državu nego turizam. I Hrvatska će pokušati napraviti što može, ali nisam siguran da će ljudima se dati uopće raditi taj napor. Svi će reći, ma dobro, budemo se vidjeli online, pa ću ja pozdraviti publiku ili budem imao masterclass online i tak dalje i tak dalje. Tako da, kažem, to je jedna situacija gdje mi pokušavamo napraviti tu atmosferu i gdje pokušavamo minglati ljude, ali sigurno i ovaj festival neće biti normalni festival. On će biti opet neki novonormalni festival. Pa mislim, ono što svi koji radimo na ovaj ili onaj način na festivalima, to je da je odlazak u digitalnu sferu, osim što gubi se ova situacija komunikacije i razmjene emocija, razmišljanja, i u stvari odlazak u još gori, ajmo to tako reći, ekosustav za same festivale, taj digitalne platforme u principu gdje je puno manje još mogućnost nekakvog prilagođavanja nego što je bila sa kinima. Iako sjećam se, jedan od prvih, a možda i prvi Zagreb Docs, kada ste pokazali kako Zagreb ima jedan divan multiplex svih kina u centru grada, da nam ne trebaju multipleksi, ali sad čini se još da je ova loša situacija gdje nemamo Kino Europa, gdje je sama infrastruktura loša u zagrebačkoj priči što se tiče kina, u digitalnom svijetu je puno u stvari gora. Da, zato što tu zapravo ono što se bitno gubi u digitalnoj sferi je identitet. Zapravo. Jer Zagreb Docs ima neku malo drugačiju publiku i drugačiju atmosferu, drugačiju strukturu i drugačiju ekipu. ZFF opet ima malo drugačiju. Animafest ima dosta drugačiju. Pula ili ne znam, Motovun imaju opet svoju. Međutim, onog časa kad to dođe online, više manje to sve isto. Za prosječnog gledatelja to je sve isto. Negdje se vrte neki filmovi. Ok, jel se to zove Netflix ili se to zove proljetno izdanje Sarajevo Film Festivala. Meni kao prosječnom gledatelju, čak i ako nešto malo znam o tome, zapravo u rezultatu dođe na isto. Dakle, činjenica da ja odem u Motovun, tamo sretnem, ne znam, Karpa ili Žilnika ili ne znam koga, sjedimo na terasi, pričamo, zezamo se i tako dalje, ili odem u Pulu ili odem u Sarajevo, je posve druga stvar nego gledanje filmova online. Dakle, sve se to pretvorilo u jedan zapravo globalni multiplex koji se sastoji od nekakvih kina, a ta kina se zovu Zagreb Docs, IDFA, Sarajevo i tako dalje. Ali znate, kao u svakom multiplexu, ako slučajno uđete u krivo kino, nisam siguran da ćete primijetiti prvih 15 minuta da gledate krivi film. Znate, tako da vam je zapravo ta zglihanje, kaj bi rekli u Zagrebu, je po mom mišljenju zapravo najgora stvar. Jer se uspostavlja jedna razina filmske, neću reći kvalitete, ali onoga što jeste film, nekakvog middle of the road narativa, koji je pogodan digitalnoj platformi,
A sad, da li je izvor toga SFF, ZFF, ZGDX ili bilo šta, zapravo gledatelj ne zna. I onda se postavlja pitanje, ovo što ste vi rekli, svrhe postojanja festivala. Zašto bi onda netko daval pare, zašto bi neko organizirao festival, zašto bi neko birao filmove, bla, bla, bla. Dakle, radio sve ono što festival je, ako to i onak završi u džutore, što bi se reklo. I tu ja vidim najveću opasnost. Ja mogu danas od doma gledati IDFA-ine filmove. Mogu gledati Leipzig, mogu gledati ovo, mogu gledati ono. Ali that's not the point. Ja nisam išao na IDFA-u, što bi rekli u Zagrebu, da mi dupe puta vidi. Išao sam na IDFA-u zato... Rit. Rit, dobro. Išao sam na IDFA-u zato da vidim filmove, ali da vidim ljude, da se susretnem, da popričam, da popijem kavu, da jednostavno živim neki život 10-15 dana u nekoj koncentraciji. Dakle, i vremenski se to rasteglo. Ja sad mogu te filmove gledati tokom godine. Super. Ali meni je bio baš to gledati te filmove u 10 dana po 12 sati dnevno. Jer onda se, znate, kao u svakoj drozi, vi postavite neki nivo i onda morate svaki dan dobiti tu količinu filmova, inače dođete u krizu. Dakle, svaki dan ja sam gledao 6-7 filmova dnevno. Sad si mogu gledati prosječno film i pol dnevno, jedan dan gledam, drugi dan ne gledam i tako godinu dana. Dakle, sve to skupa bitno mijenja. Ja ne kažem da je to nabolje ili na gore. To će se vjerojatno vidjeti za 5 godina, 10 godina, ovisi koliko će kriza trajati. Ali da je to jedan drugi svijet, to je posve sigurno. To više nije to. Producent ste dokumentarnih filmova, ne samo producent, nego i profesor na akademiji dugogodišnji. Dakle, filmova ima manje. S druge strane, potražnja je sve veća za njima. I u stvari mi smo u Hrvatskoj dosta nekoj paradoksalnoj situaciji. Malo sam gledao u pripremi za ove razgovore da mi 20 i nešto, ako se nisam prevario, dokumentaraca od 2016. dugometražnih, samo sam gledao dugometražne, jer kod kratkometražnih i srednjometražnih je to sad već preveliki broj, tek se trebaju emitirati negdje. Dakle, ja uopće ne znam u kojoj su oni fazi produkcije. Tu je kao da je potpuno stalo i samo su se vagoni naslagali jedan na drugi. Ja doista ne znam koliko je, pogotovo je to kod dokumentarca koji traži brzinu produkcije. On si ne može, mislim, može naravno, ali u pravilu on bi trebao reagirati, možda i mora reagirati brže nego igrani film. Znate što, ja ću reći sa malo zezanja, hvala Bogu, u svijetu koji se je bitno promijenio, postoji jedna točka sigurnosti koja se nikad nije mijenjala, to je Hrvatska televizija. Ona se nije mijenjala 50 godina. Jednako kao što nikad prije nisu prikazivali dobre dokumentarce, problematične dokumentarce, autentične, aktualne dokumentarce, jednako ih ne prikazuju niti sada. Prema tome, vi možete biti sigurni kada krenete na HTV, da od domaćih dokumentaraca ne budete baš vidjeli neke naročito. Možda budete vidjeli ako negdje vani dobe ili ako u Hrvatskoj dobiju toliko nagrade da ih se ne može ignorirati. Prema tome, već ta situacija pokazuje i tu jednu čvrstoću hrvatskog čovjeka, što bi rekli neki naši političari, koja daje ljudima zapravo taj neki osjećaj samopouzdanja. No da budemo ozbiljan. Ali samo još malo, koliko ste prodali Faktum filmova HTV-u? U zadnjem natječaju 0, kao i mnogi drugi. I to je fascinantno. To je fascinantno. Mislim, ta činjenica da u zemlji u kojoj radite zapravo ne postoji od broadcastera koji je nacionalni broadcaster, ne postoji taj interes. Ali ja o tome pričam 20-30 godina i ako HTV-u nije dostatno, nije ni meni. Međutim, činjenica je da se svijet mijenja
Činjenica je da postoje niz tih online varijanti. Međutim, mi smo u Hrvatskoj, osim mlađe generacije, a tu recimo mislim negdje do 40 godina, ja se smijem do 40 zvati mlađima, zapravo ne postoji ta disciplina gledanja filmova na internetu, a da budemo iskreni, pogotovo ne dokumentaraca, zato što ljudi kad idu na Netflix ili nešto, onda gledaju ili neku seriju, ili neki krimić, ili neku krunu, Kuhanje. ili neku krunu, ili dakle ovakve nekakve stvari. Dosta malo ljudi će tražiti baš dokumentarce. I to je jasno, jer je taj krug relativno mali u Hrvatskoj. Ja znam osobno dosta ljudi iz naše publike i to je meni drago da imamo taj intimni odnos. Ali to, kažem, u Hrvatskoj, bar ja nisam vidio da postoji ta neka velika moć preuzimanja dokumentaraca u ovom trenutku. Dakle, ti filmovi, kao što ste rekli, zapravo vise negdje u zraku, u nekom limbu i nitko ne zna šta je sa time. A što je s produkcijskim dijelom, snimanju? Mi imamo sada u Faktumu u raznim stupnjevima predprodukcije, produkcije i postprodukcije 8 projekata. Ja moram reći iskreno da sam zahvalan HAVC-u koji tolerira to jedno usporavanje do kojeg je došlo. Zaista mislim da su se ponijeli, ja nisam čovjek koji govori drugačije nego što misli ili iz pristojnosti, zaista su se ponijeli više nego fair i uvažili su, produljili rokove i tako dalje i tako dalje. Međutim, znate, i to malo je destimulirajuće, jer na neki način čovjek kaže, dobro, nemu danas snima album sutra, ili komplicirano je, ili je nemoguće. Mi radimo jedan film o muzikama na sprovodima, o raznim tipovima muzika na sprovodima. Vi imate sprovode na koje više niko ne smije doći. I toga više nema. I mi se moramo čekati. Recimo, kao jedan primjer. Ja? Tako da, situacija je teška, biće još teža, kažu, u nekom kratkom, a on tamo negdje na kraju je neko svjetlo u tunelu, dolazi vlak iz drugog pravca da nas lupi. Situacija je jako teška doista za ljude čija egzistencija ovisi o tome. Sve te naše fantazije o Hrvatskoj kao zemlji snimanja filmova u ovom trenutku stoje. Nitko ne dolazi nigdje snimati. Neće sad Kruna doći snimati u Hrvatsku. Niti se snimaju veliki spektakli, niti Game of Thrones, niti bilo što bi Hrvatsku filmsku industriju na neki način financijski uzdiglo. Tako da je i to jedan od problema, jer ljudi koji žive od filma zaista vrlo teško preživljavaju. Na neki način se hrvatskim dokumentaristima, meni se to tako čini, kao osoba koja dugi niz godina prati hrvatsku kinematografiju, dogodilo ono što se možda autorima igranih filmova dogodilo kad su taman krenuli i onda je naglo sve stalo. Sad se čini mi se tako ko za dokumentarce. Evo, samo uzmemo par primjera. Srbenka je napravila fenomenalne uspjehe po cijelom svijetu, Nebojše Sljepčevića. Isto slično je i Ramljakov film o jednoj mladosti, obišao pol svijeta, hrpu nagrada osvojio. I upravo na toj nekoj generaciji koja je sad konačno trebala apsolutno zavladati. Ja ne znam koji su sad, mislim da Tiha Gudac, ja mislim, je završila film, ali u stvari opet se na toj nekakvoj u punoj snazi, mlađim snagama se nekako stvari lome. To je istina, međutim, ja bih rekao da je tu jedan daleko veći problem. A to je što je korona sve promijenila. Znate, vi ste krenuli snimati film o vlakovođama. Sad na jedan put imate situaciju da dolazi korona
da ljudi se neće voziti vlakovima da ne bi bili skupa, da su lakođe bolesne, zezam se. I vi sad počnete u tom trenutku pitati, ok, da li da ja zaboravim što sam htio, krenem raditi nešto drugačije, da li ta korona postaje dio mog filma, jer to je toliko jedan sveobuhvatni događaj, to je toliko nešto, što bi rekli Englezi, overwhelming, da vi ne možete to ignorirati s jedne strane, a s druge strane je besmisleno da svi rade filmove samo o koroni. Dakle, u jednom trenutku ja bih rekao da je 80% autora stalo i reklo, čekaj, šta sad? Da li, evo jučer smo imali taj razgovor sa kolegama iz Belgije, ne? Pita mene kolega producent, šta vi mislite, da li trebamo mi nešto o koroni reći u ovom filmu? Film govori o bivšem, jedna zgodna obiteljska priča o bivšem bubnjaru, gitaristi Parnog Valjka. I sad, ja gledam njega, on gleda mene. To više nije ta ista priča. Tim ljudima, toj obitelji, kćerci, majci, su se ispodesile neke stvari koje naravno nisu bile u scenariju, što je najmanji problem. Ali da li su te stvari bitno promijenile taj film? Da li su promijenile narativ tog filma? Da li taj film postaje nešto drugo? Da li to uopće ima smisla raditi ili idemo raditi nešto drugo? U tom smislu ja bih rekao da smo svi suočeni sa izuzetno zapravo teškim odlukama. Znate, to je na neki način, ako smijem reći, a smijem pošto je podcast, da je HTV ne bi smio, to je čak i gore nego rat. Jer vi od rata u krajnjoj liniji se možete pokušati skloniti. Od ovoga praktično ne. Nemojte nikamo tići. Svugdje na svijetu je ista situacija. Tako da ja bih rekao da uz činjenicu da nedostaje prostor da ti ljudi nađu neko svoje mjesto pod suncem, mladi ljudi, i mjesto za afirmaciju, što će se desiti malo kasnije, ali za najveći broj njih će se ipak desiti. Ono što jest problem je što je ta korona je samo promijenila na ovaj ili onaj način. Prihvatili mi to unutra svog filma ili ignorirali to, kompletnu situaciju. Jer filmovi koji se sada snimaju će biti prikazani iduće godine. Ko zna kakva će biti situacija iduće godine? Financijska, zdravstvena, društvena. Znate, možda u međuvremenu 5 vlada u Europi postane kompletno diktatorska. Nisam mislio na Hrvatskoj, ne da Bože. Ne bi mi. Ali, razumijete, dakle, radi se o jednom užasnom udaru koji bitno mijenja, pogotovo kad je dokumentarizam u pitanju. Znate, vi ako snimate neku igranu priču koja se dešava u 18. stoljeću, baš vas briga. Ili ako snimate neku seriju o nečemu što se je desilo prije 20 godina. Koga briga? Ali dokumentarci u principu se dešavaju sada. A prošle godine ste baš i otvorili se s takvim jednim filmom Sunčica Ana Velić, Osoba, jel je? Da. Dakle, to je meni do sad najbolji film o koroni, iako mnogima je jako iznervirao i uopće im nije bilo ni zabavno, ali doduše ja volim tu autoricu. Ja sam to znao i ja sam to hotimice napravio. Napravio sam to zbog jednog razloga, bitnog, a to je što je to bio praktično jedini film. Ja sam rekao, ok, pokazat ćemo jedan, pokazat ćemo hrvatski film, pokazat ćemo nešto što postoji, nešto što je zanimljivo, nešto što je provokativno i to je to. Evo recimo ove godine mi smo spremali, ja sam spremao poseban program filmova o koroni. Smatrajući da će korona biti, ako ne iza nas, onda na izlasku. Međutim, ja sad neću taj program raditi, jednostavno zato što sam siguran da je ljudima i u 6. mjesecu će biti toliko dosta korone, da ih ja još zagnjavim sa najboljim, od IVV-a na gore i na dole, najboljih autora koji rade filmove o koroni, nema smisla. Dakle, i tu, dakle i u prikazivanju, u zatvaranju programa, u izboru filmova, također je došlo do jednog udara. Znate, to kao što je prije 2 godine su svi prikazivali Me Too filmove, i to je bio
negdje svjetski taj pokret, govorimo o filmskim festivalima, ima li smisla da mi prožvakavamo 10, 20 filmova o koroni? Nema. Evo, nekako smo se došli u ovih 20 minuta brzo prođu, ali u selekcijskom poslu uvijek se nekako otvore se ideje, odnosno otvori se nekakva misao, koju ni ne možeš probati kao ovo s koronom ili ja u nekim svojim probaš pa vidiš da ne ide. Ali evo, koja se otvorila za ovogodišnji Zagreb, dok ste rekli ste da je selekcija gotova, friško, jer su se otvorile neke priče i neki fokusi, eto, za kraj možda? Ja sam ove godine inzistirao da radimo, s obzirom da je ljetni festival, da radimo zericu lakše izdanje. I radit ćemo jedan mali program na otvorenom kinu Tuškanac, na ljetnom kinu. Tamo ćemo raditi jednu zanimljiv izbor filmova, recimo trilera, dokumentarnih trilera. I izuzetno interesantnih filmova, a ja sam još spremio jedan mali program ljubavnih dokumentaraca. Kažem, jednostavno mislim da treba, mi smo uvijek bili festival koji je na jednoj visokoj razini, ipak prije svega festival za publiku. I meni je to beskrajno važno i beskrajno drago. I ja, kažem, sam pokušao i pokušat ću da ljude ne ubijemo u pojam previše ove godine. Ima naravno i autorskih, i teških, i mračnih, dokumentarac uopće nije problem naći, ali baš zato mislim da ćemo ove godine pokušati napraviti nešto malo, neću reći light verziju, ali zericu lakše nego inače. Pitkiju. Ali bezalkoholno pitkiju. Apsolutno. Tako da vjerujem da ćemo, ako korona dozvoli, imati u tom smislu jedan dobar festival, jedan festival koji će biti, opet se nadam, kao što sam se i prošle godine nadao, neki most prema normalitetu. Ok, sve smo dogovorili, dakle alkohol samo na ruke, ostale stvari u sebe. Gospodin Puhovski, puno vam hvala, a vama hvala što pratite Zonu filmu. To je to. Budite s nama i dalje.